Recept za najukusniju i najjednostavniju slanu tortu od tikvica. Stižu nam praznici i proslave, pa je tako ovo dekorativno ukusno predjelo koje se priprema jednostavno moj predlog. Za biskvit potrebna su nam 4 jaja. Odvojimo žumanca od belanca. Najpre umutimo belanca u čvrst šnef, tako da ne klizi iz posude. Za veću slanu tortu bit će nam potrebna 2 biskvita. Potom mutimo žumanca, mutimo kratko. Jedan biskvit možemo iskoristiti za pripremu rolata, a drugi za pripremu slane torte. Ili možemo od ovog biskvita pripremiti samo slani rolat. Dodajemo 4 kašike brašna, polovinu kesice praška za pecivo i prosejemo u žumanca. Dodajemo pola kašičice majčine dušice ili drugog začina po želji. Umutimo, neka vas ne brine što je ovako smesa za biskvit suva i mrvičasta. Dodajemo 2 kašike ulja. Ponovo umutimo i na kraju dodajemo tikvice koje smo ranije narendali zajedno sa korom i ostavili da se dobro ocede. Potrebno nam je 400 g narendanih oceđenih tikvica za jedan biskvit i 400 g za drugi. Evo koliko je tečnosti ostalo nakon što smo ocedili tikvice. Pritisnemo kašikom da se još bolje ocede. Potom dodajemo umućena žumanca sa brašnom. Ostavit ćemo i drugih 400 g da se ocede dok pripremamo prvi biskvit. Umutimo mikserom i smesa za biskvit će postati mekša i tečnija. Evo kako izgleda, iako smo pre toga dobro ocedili tikvice. Na kraju dodajemo šnef od belanca, mutimo bez upotrebe miksera, lagano, da smesa ostane vazdušasta. Smesa je na kraju ovako vazdušasta i mekana. U 800 g narendanih tikvica dodali smo 2 kašičice soli kako bi omekšali i pustile vodu. Dodajemo još pola kašičice. Izlijemo u pleh preko koga smo dodali papir za pečenje, dimenzija 30 x 35 cm, poravnamo. Rernu smo uključili da se zagreje na 180 stepeni pre nego što smo krenuli sa pripremom biskvita. U zagrejanoj rerni na 180 stepeni pečemo 15 do 17 minuta. Kora treba da bude ovako pečena, ne previše već mekana. Posebno ako od nje želimo da pripremimo rolat. Ukoliko pripremamo rolat, umotamo vlažnom krpom. Na isti način pripremamo i drugi biskvit. Tikvice za rolat obavezno rendamo nekoliko sati ranije da otpuste tečnost. Evo vidite koliko su tečnosti otpustile. Sklanjamo sa biskvita papir za pečenje. Ukoliko želimo tortu sa 6 kora, sečemo svaku koru na 3 dela ili na 2 kao u videu. Postavljamo na poslužavnik i drugu koru isečemo na 2 dela i krećemo sa pripremom fila, a za fil nam je potrebno 250 g kriška sira, fete ili sitnog sira, 300 g kisele pavlake, 40 g majoneza, ova najmanja kesica, suhomesnato po izboru u videu, 200 g šunke i 50 g kulena. Ukoliko koristite mlečni kriška sir, narendajte ga kao u videu. Potom dodajemo 300 g kisele pavlake. Pomešamo da smesa bude kremasta. Dodajemo majonez.
U sir dodajte začine po želji. Dodala sam samo prstohvat mlevenog crnog bibera. Možete i ovdje dodati majčinu dušicu, origano ili beli luk u prahu, po ukusu. Krećemo sa filovanjem. Preko prvog biskvita dodajemo četvrtinu fila sa sirom. Poravnamo, zatim ređamo tanko sečenu šunku ili drugu salamu po želji. Preko dodajemo drugu koru. Kako bi rolat bio dekorativniji, u drugu četvrtinu fila dodajemo 50 g kulena. Pomešamo, dodajemo preko druge kore i poravnamo. Preko fila sa kulenom dodajemo treću koru, zatim četvrtinu fila, odnosno malo više od četvrtine fila sa sirom, pošto fil delimo tačnije na 3 malo veća dela i četvrti malo manji, a vidjet ćete zašto. Ređamo preko sira sloj salame, potom dodajemo i posljednju četvrtu koru, četvrti deo fila sa sirom koji je malo manji od ostalih je posljednji sloj slane torte. Dodajemo u njega 100 g kisele pavlake i pomešamo. Potom dodajemo preko posljednje kore kao završni sloj i poravnamo. Ostavljamo slanu tortu u frižideru. Potrebno je da sve vreme stoji u frižideru na što nižoj temperaturi. A pripremamo da preko posljednjeg sloja dodamo pečeni susam, odnosno susam koji smo pekli u suvom tiganju da dobije finu zlatno smeđu boju, ili pospemo rendanim kačkavaljem. Pritisnemo malo kašikom da susam ne spada prilikom sečenja. Nakon par sati u frižideru kore omekšaju i torta se lakše seče, a možemo poslužiti i odmah ukoliko pažljivo sečemo tankim, oštrim nožem. Nadam se da vam se recept dopao. Ukoliko je tako, ostavite like. Hvala vam što pratite kanal. Prijatno!